Kaseng Rbyf Youth Federation Umden Circle haka arpunyo tarik unailar hajar arpoar. Kala penlong ika jing Pynkup Burom lani ka jing a ika Excellence Award iki khat arngut ki Kinnahpule ki bala pas bha haka Eksamin Sslc but Hsslc jong snam hajar arpoar ki bala kenjo shaka nyopo persen shaneng Kiba na ka thany Umden. Hakatei kasngi laidon ban sakilang dai Dr. Penkraunam Wankar, Dr. in charge ka PHC Umden, Dr. Taira Suting, Father Glorious Imli Parish Priest jongka Umden Parish, kidkhot na nongpo circle na sengkeme Rbyf, la shimbanta kum ka sembut kongsan daka kong Marian Maring, kabadai ka kertong na ka parti BJP, uba people thank you Presiden Rangba ka Rbyf sengkeme kum kongsan. Ia ketika lempung Pynkup Burom mikite ki Kinnahpule ke bala pas bha haka Eksamin Sslc but Hsslc lala ban penlong da ka jingshim kya bat treshitom da ka seng Rbyf Umden Circle haka jingilam uba shanbor terang kumu presiden bat uba pondars im kumu general secretary lambat kiwi khot jong ka seng tang wana si sola hasme bine ekam mana buka boleh hadu kita kelas maka orang tu kena je namo aktif ro education is the most powerful weapon for changing the world. Education is the most powerful weapon for changing the world. Kadai kuwai kasti nane barang sakma